Rateco, Nela di Muela Congo. Il est de notre devoir de vous informer et surtout de vous divertir. Chers téléspectateurs de la radio Télé Congo La Rateco en cycle, l'émission d'aujourd'hui intitulée Keleka Munandinga, il s'agit de quoi? Comme sous-thème, Mwana Congo ou Kisongila Luvila Luaku. Est-ce qu'il y a encore des Nekongo jusqu'à aujourd'hui qui maîtrisent leur clan? Comme moi, Mbuta Zanzala Luvuzo Arnold, Mfumu Mpalanga, Ntikolo Ankenzanzinga, Ye Mwanantunine Kiangala. Chers téléspectateurs, avec la radio Télé Congo La Rateco en sigle, vous ne serez jamais déçus. Est-ce qu'il y a encore des Nekongo qui maîtrisent leur clan en tête en Kikongo? Venez avec nous, vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup. Vila lomu tinu Kenzansi mwana tinu saku teko na tinu saku teko no dia kampe kono wa kalsedia mu data mabe kwa teko no ngina kiveni wa dauda kumba kuna mayiti matondo papa. Est-ce que les ndavana long ko bambuta bayaya bintwenya ba vila kana luvila lwao vraiment batata ba mama toma siami samu longa bana beto tulenda za lusantu la lenda kututela luvila lwa vile mono mfuma mpanzwa nimi mwana vita ni mpango za Kongo mfumo teko wa ni Kongo na kapitao kuna Angola ndo na Kiambote kyao Kiambote papa lenda za ya nkumba kunani kono nkumba mama Emily Kilolo. Mama Emily Kilolo, est-ce que lenda kisongela lenda kisunzula nge mfumo nani mwana nani teko la nani parce que beto ba Kongo to azaya Ngeta mono mfuma Kiangala ni Ntsundi mwana Mpudia Lukeni teko la Mankungu. Matondo est-ce que lenda vana longi kwa bandona evo bayaya bavila kana lusantu lwao evo kikulu lwa nzao longi kafitivana mwana Nkongo kafikizaya lusantu pobu muda kafikizaya lusantu luvila lwaku kwepo ni place babili tuzieta ninakona kuta na mpangia kundeti mono ikalabu na vongele kubesi ngongo kumakaka konteleka mono mfumo wa Kiangala ni Ntsundi ngina baze kungyamba takaibie pokuna diaka Kiangala ni Ntsundi unapo tutondele ben mwana Nkongo mono nkumbwa mo Roger Ndodau bayambula mavitu luzolo. Est-ce que Mbuta tulenda zaya lusantu lwako est-ce que lenda kuvana luvila lwako ngo mwana Kongo kibeni weni Diamda fioti nsimbe kuntota ba Kongo tuna luvila ka kima kya mpasi ko muvana mono mfumu ngina wa Lukeni lwankanga sina kadi Lukeni luvwili ndamu zizole memono lwankanga sina engede mfumu wa Lukeni lwankanga sina mwana Nzinga tekolo wa Nzinga kwa nidiaka kadi papa utana bakala yenkaka antuka matondo tonde est-ce que ndavana longi kwa bampangi bavila kanevoka ba sa maîtriser ko luvila lwao dio kwani bosino luvila yinki mbe luvila bantu ngabafite visa luvila yinki luvila yinkulu weno nkulu yoyo wavanga kandelene kuna Kongo dia ntotela vo kuna inkulu yina ko disongele kuna mwana Kongo ko alo mono nkulu wa mfumu Nzinga mfumu pano mfumu Lukeni lwankanga sina mfumu Lukeni yani wabakidingi ntoto yani wakala ntinu mosi wangolo wanwana nkindu zabidi wakale kandadiani yani ngudi yankazi inebeto tuna mfumu za Lukeni ndio ngudi yankazi kuna Kongo dia ntotela Lukeni kadi Nzinga wazinga makanda mawonzo mno makanda mawonzo munane Lukeni Ntaku Kiangala tusabeto Lukeni tuna lwakanga sina matondo mutondele ben merci ben moni ruveni kwen matondo kali lusiami sakimpaki kwe pasiko mkangu wa visa luvila yinki luvili si luvila lwaku kuna ikanda mutondele ben matondo ndona Kiambote Kiambote tulenda za nkumba kunani kumba mama Irene. Mama Irene, est-ce que lenda kutuvana luvila lwako? Nena nini? Mono mfumu Ntuma Mvemba. Mwana nanga mtekolo mfulu.
tekolo mfumu est-ce que ndava na longi kwa bandona kwa bayaya kwa mbuta bavila kana luvila kabaze luvila bon kwa bayaya bo bavila kana luvila kifingi diko même fait ko bamona bazoba po to bakongo tuna si tu vois na yima sezi ngudi kolobena bamoya uanga kezaya kolone data imama zaya ntala kuanga ikala kuanga mambo ndeti mona munzanzu kama ya kelifwanda kwa bidi ngudi ya uta ngudi yetu fiziyuvula luvila nkaka beto fata reto kwei luvila lwa kunki mubeto luvila kwa papa tutari sanga ke kwa mama tutari sanga bafitikutela kinkato kwa beto kwa mama tutari sanga donke fumo ntumba mvemba matolo tutondele be mona nkongo una matolo. Nous sommes arrivés au terme de cette émission intitulée Kele Kamunandinga, mesdames et messieurs. Bienvenue de nous avoir accordé cette confiance combien importante pour nous, les Bas-Congo, pour la culture Congo. Nous vous remercions et surtout à ne pas oublier de vous abonner, de liker et surtout de partager pour le bonheur, pour faire valoir la culture Congo. Nous vous aimons beaucoup. Merci et au revoir à la prochaine. Merci. Matoko yezindumba kukumbo lya kati longa zintwene aye matoko kikongo fova lusansu loto hasifu bazangula